ифаделеви окууда биз балаларга шиир яда монолог окумага теклиф этебиз. Бул Номан Челебижихандын шиирлери, яда башка бир Кырым татар yazıcıların яда шайырлердин эсерлери. Экинчи номинациясында, эссе номинациясында биз яңылык кирсеттик. Бу сефер биз эссе мевзу сечтик, эссеге мевзу сечтик. Бу эссенин мевзусу халкымдын лидерине мектуп деген мевзуну сечтик. Мында балалар белким элбетте бу Номан Челебижиханга белким мектупну язажак, яда Исмаил Гаспринскийге мектупну язажак, яда башка бир лидерлерге. Бу сене биз тек Кырымда жашаган дегил, Романияда, Өзбекстанда, Түркияда, Украинада жашаган орта ve буюк сыныфларда окуган талебелерни иштирак этмеге давет этебиз. Кара булут анаватан көкчөн хаплай. Бір чоқ evde чырагышым де янмай. Бүгін бізім хабымызға мелек хонмай. Хартанымның айнесі тышта ағлай. Ерлымына айнени аначығым. Азиз балалар, ожалар, hürmetli аналар, бабалар, Номан Челебижихан хатырасына багышланган ант эткен мен ярышында иштирак этмеге давет этебиз. Чүнки биздин эпимиздин бир максаты бар. Милли рухну сакламак, генчлерибизге милли рухну ашламак ve bu эле мындайчыларда бирлигибизди көстөрмөк эң эсас максатыбыз.